izandla kakhulu. Sidumise igama lakhe liphakeme kakhulu namanje Nkosi ebusuku siduphakeme ungcwele. We extol your majesty, we exalt your holy name. Your name is above all other names, Lord God Almighty. Igama elihle nje igama lakho ligcwele lolodwa ngaphezu kwawo amagama. Hallowed be your name, hallowed be your name, hallowed be your name. Phakeme ungcwele kakhulu. All glory belongs unto your name. Dumo lonke Nkosi lungo lwakho inkazimulo yonke ingeyakho Thixo wethu namandla. Thank you Jesus. Sibudumo nokukhosi konke. Amen. Ufanelwe ubukhosi yena ngoba wasifela thina uJesu fanelwe ubukhosi yena ngoba wasifela thina. Asibingelele bathandekayo uBishop nomama, sibingelele bonke abefundisi, yonke leadership yebandla, sibingelele bonke obaba noma bonke abantu abasha, obhuti osisi, sibingelele osonto sikolo nengane ezincane ezinganako uzixoxela nokuzikhulumela ngegama likaJesu Kristu uNazaretha. Amen. Sibingelele ama ministries akhona, ushering, praise and worship team, bonke abazali babhekene nemisebenzi ekhethekile yebandla nabo asibabingelele nje ngokukhethekile egama likaJesu Kristu. Amen. Njengoba ngizoshoza umpostoli Sonca magama ayiphelele masona benelfo Sonca ngilapha eShakazethi apresenter yebandla lami khona. Yeah, then guess my branches when you down yaba nomfoso Sadina nomzalwane uNyongo somthethwa bamphelezele bathandekayo. Amen. Izolo bekushumale eShakazcroll lapha eShamoya kuba umpostoli Madolo ibeliphelezele amadrive na izolo. Amen. Tonight kama ndizana kuwasazi kodwa by program Bishop wayicela already iprogram yebandla sesimsende uthi unkosikazi oshumala namhlanje ebusuku lapha ebandleni. Amen. Sihlangene lapha olwelo phakathi kamasipala lapha eShakazi last concert lakho ipastor to this weekend. Amen. Sembona nabana abazalwa kusasa kwi resurrection Sunday. Amen. Sohlangana nabo kusasa. Amen. Bathandekayo asibonge kakhulu Bishop leadership yonke usimema sibekhona la sizokwabelana nani ngezwi lenkosi. Amen. And I think that cleansed by the blood of the Lamb, sihlanzwe ngegazi lemfana, sihlanzwe ngegazi lewundlu. Hallelujah. Yabona ke le theme ingqikithi yePhasika, ingumgomo unkulumo wePhasika, indaba yegazi lesiphambano. Those are the major things, the major themes of the Passover conferences. Amen. Usikhuluma ngama-Easter kanye Passover conferences, sikhuluma ngesiphambano negazi nokuvuka kwaJesu. Yona nto siyiphakamisa ukuba kula igospel ikhona khona. Wakhuluma ngendaba ezimnandi ezinhle ezikhaya ezulwini, ukhuluma ngoJesu wafela thina esiphambanweni kwi-altare lasentabeni yaseGolgotha yaseCalvary. La khona sahlengwa khona bazalwane, kwalandwa khona imiphefumulo yethu, likhona ibandla ebusuku. Yeah, so yona nto siyicelebrate. When you celebrate Passover, asicelebrate ngokwamaJuda ayecelebrate ukukhishwa kwawo eGibhithe. Nakhona kwakune Passover lamb yakhona, kwakune undlu lePhasika. Bandela undlu labo laliprofeta ngoba uthi mayichaza umbhali wencwadi kaHebheru uthi eloba kahle uthi
le yonke into yenziwe ku-Old Testament is tools. It's a shadow of the things yet to come. Kwi-New Testament yayisisithunzi sezinto ezizoba khona kwi-Testament elisha. So iwundlu lephasika lamaJuda kwincwadi e-Exodus lapho khona bephuma khona kuthiwa umuzi umndeni nomndeni awube nomundlu lawo elinganasici eli-blameless elingana problem elihle nje eliphelelele elingaguliyo kuthiwa umuzi nomuzi mawulihle. Hallelujah. Uthathe igazi lawo ugcobe eminyangweni ugcobe emafasteleni ukuze mayidlula ingilosi yolaka likaNkulunkulu ezobulala amazibulo amaGibhita mayibona igazi, the angel will pass over. But uNkulunkulu mayikhuluma uthi I will pass over. When I see the blood I will pass over. Mayibona igazi lizodlula basinde bangaphakathi endlini bangafi. So uJesu naye uzema abelungu lethu ukuthi ulaka likaNkulunkulu ngenxa yemvelo kaAdamu yesono ekuthina nangenxa yezono zethu ludlule lungasiboni sibabi kepha sibe ngcwele ngenxa yegazi lewundlu. So tonight sinikole theme nje bazalwane bethu we are cleansed by this blood of the Lamb. Sihlengiwe sahlanzwa bazalwane bami ngaleli gazi lewundlu. Hallelujah. Ela besifuna amaBhayibheli ethu angazi noma ukhona na umzalwane obazofunda kahle lapha worship team kuba namamayithi bazalwane bami ngisifundele encwadi yeSamuel 7 verse 14. Azikhona na worship team ukhona bazalwane bethi nje umuntu wena all right. Umzalwane obazofunda mfundisi uhlela phansi nakuyonkosi ethi ungasukume bahleze ngumfundisi isikhathi eside nje ungagcitha ushumala njengami. Samuel 7 verse 14. Revelation 7 verse number 14. Amen. Hallelujah. Yeah. Ngicela ukufunda bazalwane. Yeah. Samuel 7 verse 14. Yeah. Ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwena owaziyo. Lase lithi kimi laba yibo abaphuma osizini olukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zaba mhlophe egazini lewundlu. Sorry ngicishile ngephutha. Benzeni bazalwane bahlanze izingubo zabo. Bahlanza izingubo zabo bazenza zaba mhlophe egazini lemvambo. They will purify their garments. I'm sure. Oh, engakuphela ibhethri layo ngasi. Hallelujah. Ayine ibhethri right. So kuthi bahlanze izingubo zabo bazenza zaba mhlophe egazini lemvambo. Hallelujah. Amen. So kubona abangcwele benkosi labo bazalwane bami abanqobile basihluphele ezantsi emhlabeni abahlanze izingubo zabo egazini lemvambo. Hallelujah. So impilo yamakholwa esemhlabeni bazalwane bami aphila impilo yokuhlanza their holy garments, not the garments ezibonakalayo, not izingubo lezi ezigqoka ezithenga koPep noma koShoprite noma zithenga whatever shop ezithenga kuzo Truworths and whatever lezithungwa ephakathini whatever garment la ngamanikini bazalwane. Every one of us here unegarment yakhe engabonwa ngelihlo lenyama. Unegarment emhlophe yasekhaya ezulu egqokileyo. Ubona bazalwane bazazalwa kudala bebegqoka amazina zamhlophe emhlophe. Amazwi akudala ayivama ukuba njalo. Amen. Cabanga abantu bazasababela kwama amaNazaretha amashem. Hallelujah. So sinegarment yonke umzalwane who's born again. Sine ozelo eqhamusha kuzo kaNkulunkulu sinegarment emhlophe. Le garment emhlophe ibani must-stained. Impilo esiphilayo emhlabeni. Nobuthaka bethu. Amen. Kodwa njalo masiya kuNkulunkulu sihlambulula. Athi bayibhala umzalwane
Hallelujah. Amen. Amen. Asifunde balama uSamulo u12 verse 11. 12 verse 11. Kubeka nayo la begazi lemvana bazama. Samuel 12. Kunamandla egazi lemvana. Amen. Samuel 12. Samuel 12 verse 11. Yeah. Bamnqobile ngegazi lewundlu Yeah. nangezi lobufakazi babo Yeah. ngokuba abathandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. They sacrificed their lives. Abawuthanda ukuphila kwabo kwaze basekufeni abazalwane ukhulunywa ngabo la. Abanqobileyo besefika ekhaya ezulwini. Kodwa ke uSathana lo bamnqobile ngantoni ngegazi lewundlu. Hallelujah. Nangezwi lokufakazi babo. Amen. Elizwi lokufakazi babo bafakaza ngomyalezo. Yezwi lesiphamano. Athi uPaul Paul mayikhuluma athi this message of the cross is lesiphamano. Libula wabhubhayo. Kabakini thina basindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Izwi lesiphamano. Libula ukuba bahandele abantu bangazala uNkulunkulu ngaphandle. Kepha thina sithole isambulo nemfihlakalo yevangeli lingamandla kaNkulunkulu. Izwi lesiphamano. Hallelujah. The cross, the tree of the shame and the curse. Umuthi isihlahla esibizwa ngoba umnqamlezo ubizwa ngoba ungumuthi wehlazo lesiqalekiso. Amen. Kuthiwa wonke umuntu oshaya esiphambanweni uyoba weqalekisiweyo uNkulunkulu. Ngekhathi uJesu eli lamasabakadani wayeresimo sokuziqalekiso sezibazalwane bami. Amen. Ukuba singasaphila esiqalekisweni thina sibe ngabaphila kwisibuso sikaJehova. Hallelujah. Sezalwa bazalwane. Amen. Nathi bezizwe abe ngaphandle kwesibuso sikaAbraham kodwa ngeyokholo zingane zikaAbraham. Amen. By faith uAbraham wabizwa ngoba ititle yakhe entsha akasena uyise wamaHebheru namaIsrayeli ayengwenyama kodwa unguyise wamakholwa. Amen. Ngoba abantu abazothola umhlanzo ngegazi lemvana nabantu bakholwa egameni likaJesu. Hallelujah. Bathola ukuphila omlaphakade ngokholwa. Kuthiwa ukubhubha nokushabalala akusekho kubo. Ukulahlwa akusekho kubo ngoba bekholwe egameni likaJesu. Ngokholwa egameni likaJesu imiphefumulo yabo yathola ukuhlanzwa egazini lemvana. Hallelujah. Bavezwa bengcwele phambi koNkulunkulu Baba ngenxa yamandla egazi lemvana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Therefore, kuthiwa bafika ekhaya ezulwini, kuthiwa laba kwamanje, kuthiwa banqobile laba uSathane. Amen. Ngegazi lemvana nangezwi lobufakazi babo. Hallelujah. Bazalwane bami, ubufakazi obunamandla bokuthi ngisindisiwe ngenxa yamandla egazi lemvana. Ayikho ubufakazi ngokuthola imoto. Ayikho ubufakazi ngokuthola umshado. Ayikho ubufakazi ngokuthola ipromotion emsebenzini. Ayikho ubufakazi ngokuthola amamiliyoni. But the most powerful testimony erecorded ezulwini ukuma ngithi ngumzalwane uSibanibani ngisindisiwe ngibonga egazini lemvana. When I give the testimony about the blood of Jesus eshintsha impilo yami yashintsha umqondo wami ngamazi uNkulunkulu ngani kudlelana kanye naye ngisasemhlabeni ngaphila impilo yokubusiseka yobazalwane uNkulunkulu ngisemhlabeni yethu yonke ingcebo yomhlaba ne-materialistic blessings nezibusiso zenyameni. Hallelujah. Isibusiso sikamoya sikhulu kunasenyameni zesenyameni bazalwane bami. Amen. There's the blessing esithola ngokuthula izono ona nobazono zethu ngenxa yamandla egazi lemvana is greater than the material blessings. Hallelujah. Amen. Sikolo bangcwele. Hallelujah. Ebana mind yourself ngoba ingathi emhlabeni uyasokola financial you are great in heaven when you indlala imfuzo wezulu walk tall hamba ngesibindi emhlabeni. Hallelujah. Unyathela utshani lushabalale. Hallelujah. Hamba njengeprince, hamba njengomntwana egazi, hamba njengomntwana wasendlunkulu. Uhambe ngesibindi okwezethemba ngoba wena uzelwe indlunkulu yasekhaya ezulwini. Wenziwe waba nguyinkosazana
wenziwa inkosana Amen. yasekhaya ezulwini uyindlalifa kanye noKristu Jesu embusweni kaNkulunkulu ngenxa yegazi lemvana hayi ngenxa yemisebenzi yakho emihle kodwa ngenxa yegazi lemvana imisebenzi yakho emihle ivela ukushintshwa kwengqondo yakho yaguqulwa yaba-transformed lilizwi lesiphambano bavela isimilo esihle esiza lemisebenzi emihle nesimilo esihle ngenxa yabantu egazi uqala imisebenzi wegazi uqala ugcina imiphumela yesimilo a good character of good works iproducwa ngabantu egazi asidumisi imisebenzi emihle sidumisa abantu egazi aveza isimilo esihle emzawaneni. Amen. Ngoba ekhaya ezulwini asingeni imisebenzi emihle singena ngokufakaza kuba impilo yethu siyishonise ngaphansi kwegazi. Kunengoma kudala ethi impilo yami ngishonise ngaphansi kwegazi ukuze usathana angamthinti. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sifunde fast because I'm discuss some state. You don't bishop yourself for only 45 minutes. First Peter chapter 1 verse 19. Petro qala chapter 1 verse 19. Funa sekile verse basaba namhlanje ebusuku. Kule mvuselo nje yephasika selesikhoduka kusasa. Hallelujah. First Peter chapter 1 verse 19. Petro qala chapter 1 verse 19. Shumeshia kaloloni. Yeah. Awuye baba. Kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenacala elingenabala. Amen. Yabona ke ukuze sizwe kahle. Qala ku verse 17 baba. Ukuze umzwa la Timothy ya 17 ya. Okay, qala ku 16. Qala ku 16. Ngoba kulotshiwe. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Lalela uNkulunkulu wayicommand from the New Old Testament ethi be holy because I am holy. Bani ngcwele ngoba ni holy ngcwele. Kodwa into ayinzima Old Testament ngoba igazi le Old Testament lalinamandla kakhulu. Yes, laliwenza umsebenzi we-atonement yokumboza izono kodwa lalingasembozi njengazi kaJesu lona eliyemboza besuse. Lalizamboza kuphela kodwa lingasusi. Amen. Sizofunda ivesi abezothi nanti ulo. Hallelujah. Elithwala isuse sonke. Amen. Isono somhlaba. So amagazi amawundlu eziklabhu ezazifuyo kudala kwaTestament. Kuthiwa onganakuyo wayethatha ijuba. Hallelujah. Amen. Edama. Ngoba ehlwempu ephofu enganalutho athatha ijabu abe nguye umpriest amnikelela ngayo ukuthi uchithe igazi lenhlaba lenyoni lichithwe ku-altare yomhlatshelo ucelelo lwahluphekile la ampofu uba izono zakhe mazembozwe nazo ngoba akanazo isiklabhu akanayo imvu akanayo undlu anganikela ngalo ngoba akanalutho yahlupheka. Amen. Hallelujah. Into mnandi ngokudlela kuJesu langena kanjani bazalwane. Hallelujah. Abali undlu lomnikelo wethu angayithena. Ukuthi ophofu nocebile ofundile ongafundanga. Hallelujah. Amen. Umlungu India iChina umuntu omnyama lonke uhlobo lomuntu emhlabeni. Ngale igazi leundlu bonke waqualifya uba babizwe baba bamadodana kaNkulunkulu. Izindlalifa zombuso umakoti weundlu. Hallelujah. Kubeka futhi kuthiwa abantu balingcwele. God says be holy because I am holy. Namanje usashona ukuthi kodwa inesizathu in the New Testament that leyo command imanifest empilweni zethu kahle kahle isizwa ngamadegasi. Kubeka Uma nimbiza ngokuthi baba, yes. yena owahlulela yilowo nalowo ngokwesisebenzi yakhe. Yeah. Enakhethi buso. Yeah. Anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufakazini. Lalela yazi ukuthi
umntwana woNkulunkulu esimbiza baba uma ijaji umehlule omkhulu owehlule umuntu ngemisebenzi yakhe kodwa thina ngenxa yemvana bazalwane bami ngenxa yegazi lemvana sinikwe amandla sithi baba umoya engcwele usenza sifaza sithi apha baba umoya engcwele ngenxa umsebenzi wegazi lemvana sibizwa bayibizimba yethu iyithempeli ebazalwane bami awusebenza bishop ethwala umphongolo kaJehova namhlanje wonke umzalwane uthwala umphongolo kaJehova yabona basilimaza bazabasuka eNorthern Africa ngoba banalento charismatic movement ebhedayo evele ifuna ukuzotha isipho sonto yethu kama ndikhuluma in a Pentecostal church uphanye isipho sonto yethu ndikhuluma in a Pentecostal church ngabizwa ebeyimissions in Pentecostal sonke maPentecostal sonke bethu thina sikholwa umongo wehlela kumzalwana ayindoda eyodwa amen ukuphanye sonke indoda eyodwa sonke singu-royal priesthood sonke bazalwane siya-understand ubishop umpostoli umsebenzi wabo bocoach bocoach ibandla bali-edify balakhe ibandla belakhela ukuthi aliqualifye ukwenza imisebenzi kaNkulunkulu elibizwe kuyo ibandla li-function in all areas in all ministries ibandla wonke umzalwane noma uSunday school kumele abeke izandla abantu baphile ingabekho indoda ethile leyo nto haleluya yabona unyomboze lona umzalwane wami as no business nje engalo netikhono ebandleni lami but funeka athi noba ehlangana kwi-business meeting nendoda ithi hey ngiyagula kade ngigula i-cancer in-families athi spend a session after this business meeting so when a session yakho emzini wakho thalaze phezu kwakho I want to command the cancer to come out of the body administerishe enganasikhundla enkonzweni ebandleni administerishe iphiliswa phezu kwalo business oyimillionaire aphiliswe kwi-cancer ngamandla omlilo kamoyingcwele ngamandla egazi lemvana afakazi umillionaire adadana umzalwane wami sasisayithile business kodwa after the deal of the business actually kulonkulu ngambulekela fresh one from cancer sibize lokwakha ibandla linjalo elizosebenza in the marketplace ezweni kusetshela wethu emisebenzini usebenza noNkulunkulu hayi esontweni kuphela usebenza noNkulunkulu kwamakhelwane usebenza noNkulunkulu emphakathini usebenza noNkulunkulu emabhizinisini usebenza noNkulunkulu la usebenza khona ubusebenza ejayidini awusewamedem nobasi wakho babuseke ngawe sibize lokulokho thina hayi baba uthi wayihilile landa umuntu bazophiliswa ubishop nyawo esontweni philisa umuntu wena ngoba igazi lemvana likwenza waqualify to minister healing wonke umzalwane uqualify to minister healing yegazi lemvana sikora bazalwane so uthi lo baba wethu uJehova uthi mayifuza ukukhuleka uJehova uthanda baba wethu ozwini sonke simowune angena ubaba kampostoli okanye umfundisi othize ubaba wakho nawe because the blood of Jesus qualifies you elegazi liqualify abangaqualify bazalwane amen lenza abangafanele bafanele amen kubeka ba ithi verse nasi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide kuyabhubhayo qhubeka isakho kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenakala elingenabala so nisuze ifa hayi ngegolide nesiliva hayi ngengcebo yasemhlabeni nisuze ifa ngegazi elinqabile the precious blood any version in my case the precious blood ngegazi elinqabileyo uleli gazi lelewundlu elingenasifo lelewundlu elingenacala elingenabala a lamb without stain amen hallelujah sikole baxele amen asifunde fast ngenceku yami siyami John chapter 1 verse 29 John chapter 1 verse 29 first teaching verse kakhulu John chapter 1 verse 29 Obhala John chapter 1 verse 29 yes Ngakomuso wabona uJesu eza kuye wathi
bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zethu. uthi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa ini bazalwane Izono zethu. zethu. Amen. Bheka iwundlu esihlanjwe ebhasani lobheka iwundlu elisusa zonke izono zethu. Hallelujah. Amen. Amen. La ubhala uJohn umpostoli oyingane kaJesu kakhulu ulo wayesezinyaweni zikaJesu kanye noMaria bobabili Magdalene noMaria unina kaJesu abese bezinyaweni kaJesu esiphambanweni uye lo John athi uJesu kuye ndodana nanku unyoko athi mama nansi indodana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uye lo John kuthiwa lelo sikhathi lo John wamthatha usho uMaria wa-entrust usho wayesengufelokazi uJoseph uthi wayeseshonile ulento unaphosana uyiseka Jesu uJoseph ya uJoseph uthi wayeseshonile ngoba kwesikhathi sesikhathi amaJuda umuntu ongufelokazi wayinaba amathupha akhe especially indodana eyinkosana. So uJesu wayena abafowabo abancane omnye umfowabo omncane kaJesu uyena wabishop lebandla kuyephela sebandla uqala eli church nje lo ayebhale incwadi kaJakobe umfowabo uJesu lo akamtrustanga umfowabo wayengeke wayebalekile naye utrusta lensizwa engumngane wakhe awubiqhobela lalela ke uJakobe lo wamfowabo uJesu waye among the three naye ethela uJesu wafike kulo John wayena lesixhosa kwase umhlobo senyongweni the closest friend. Amen. Now ibe uPetro naye ethela uJesu waye top 3 yabantu ethela uJesu umuntu la 12 lekibe uJakobe umfowabo uJesu. Amen. Babe closest uJesu besasifika sinzima bodwa abanye abafundi baJesu ngo-12. Now kodwa mase ufika esiphambanweni la no wayephenyeke wayesothi-ke wabane uPetro waphika uJesu ngakhala ekhodi. Amen. Waphika ngakhala ikhodi ngakhala. Now uJakobe naye umfowabo uJesu wayengekho naye uselunina nale ndoda umfowabo ngomoya. Amen. Ngiyibhala lencwadi isele lapho esiphambanweni wabeza uJesu hamba nomama ufuna ukunakela uthi usoleka isikhathi uMaria washiya umzi wakhe wahlala lawa nalomfana impilo yakhe yonke. Guess what? Abafundi bonke bakaJesu bebulawa abapostoli uJohn wabhalela encwadi ungomnye bebabili unye kuphela nomfowabo uJesu abazana babulawa bashone ngenkemba nokubulawa zizitha zevangeli. Amen. Bahlala baziphumba bashone bengamakhehle noma yena uJohn obalenkinga ukuba bazama umbulala asuke izulu imgqisile. Amen. Amkhipha amehlo komhlasa endaweni esePathamos kwe-island esePathamos. Amen. Lawa bhala kwencwadi ezambulo seyibhale ngasaboni kepha wafa ngoba wayesegugile. Amen. Zangabulawa ikemba amzama babechaza amahistorian echaza ababhali bezincwadi ezithile ezibhala impilo yabapostoli lithi bamfaka nasemafutha abilayo. Abila amafutha inyama yakhe yaguquka. Amen. Inyama yakhe yavuthwa amafutha abilayo bakhipha mfaka umphongolo ofakwe insimbi ezihlabayo bebafuna ukwamginqa entabeni kuthiwa yedinqikayo inesumphongolo naye wahlaba izinsimbi kuthiwa insimbi asakwazi ukuhlaba uJehova wayikhushile ekabongcwele uba insimbi zingakwazi ukumbula zimhlabe waginqa umphongolo ofike ezansi wazwama umphongolo akaphuma nomyucu emzimbeni wakhe eyonanto uJehova wayivumela ababayenze ukukhipha amehlo la asenyameni esazi uba uzobona engasaboni ngenyama waze washona lo mntu abhalela encwadi eshona nje uNkulunkulu ethanda makashone. Amen. Hallelujah. Ibe kuJakobe umfowabo uJesu nabashonela nje zangabulawe oPetro noPaul babulawa bakhishwa amaganda amaphosa ayiphathele ngaphi laseRoma. Amen. Kodwa lamadoda amabili ayisona kuJesu asinde wona noPetro abaneshona babulawa eRoma bamkhipha ikhanda. Hallelujah. So lento ibhala lana bazama ibhala esambulo sevangeli kaJesu ichaza ibhala ngoJohane umprofeti oyimbaptisti noma likhuluma ngayilizwi umagama lakhe lithi is the voice crying in the wilderness liphimbo elibebezehla lilungisana indlela yenkosi naye bayichaza ukuthi uEliya ungumesiya ungubani kahle kahle ufika
amagama lakhe. Mina I am the voice crying in the wilderness. Ngililizwi elimezehlala elithi lungisani indlela yenu yenkosi. Hallelujah. Uchaza kwaJohn la umbhabhatisi mayibhabatha abantu. Athi mayibhabatha uJesu. Athi nathi undlu. Elithwala isono somhlaba. Amen. Esho kanjalo nje mosehlala wefule ekhaya. Ingoba wambona mayicela umbhabhatisa. Wavuleka izulu. Wakhuluma uNkulunkulu qobo lwakhe wathi lo indodana yami engithandayo. Yes. Izweni yona. Amen. Wabona kusehla uMongcwele isimo sejuba sikhala phezulu kwakhe. Amen. Sikhuluma lamazwi nje uthi ngibone umoya kaNkulunkulu. Amen. Usehla nje ejuba isimo sejuba phezulu kwakhe. Yingakho msithi behold. Bonani nanti iwundlu kaNkulunkulu. Amen. Elithwala sonke isono somhlaba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. uJohane yena wayebhaboza amanzi. Leli wundlu esikhuluma ngalo lapha kodwa imissionary obhaboza amandla amangcwele nangomlilo. uJesu wathi ngibase abapostoli bakhe abayi-12 only emanzini amaningi emfuleni. Then kwangaba babhaboza abazalwane. But yena into yakhe waba uzobhaboza abazalwane ngamandla amangcwele nangomlilo. Kodwa kayenzanga loo nto semhlabeni bazalwane. Uyenza sesekhaya ezulwini. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngomhla wePentecost wayenza ikhaya ezulwini. Abazalwane behlangene chapter 2 book of Acts kwehla amandla amangcwele. Ukazwala ukwevuzayo. Wathi usenjalo babonana izibili ezihlala phezulu kwabo zinjengo zomlilo. Amen. Hallelujah. Kayilo nalo waqala ukukhuluma besibili. Angazaziyo asawasifundiswa umuntu. Hey bazalwane bami. Amen. Amanye gazi laba awuqualify ukukhuluma izibili zekhaya ezulwini. Ungadlulanga egazini. Lonke into yabakwazi qualify to attain the things from heaven, to receive the gifts of the Holy Spirit through the gazini. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Through the gazini. Amen. I'm checking my time. Amen. The time kaJesu yabantu undlu kaNkulunkulu. Itime yakhe bazalwane echaza uba waba i-final sacrifice owawunikela ukugcina kaNkulunkulu ukususa isono somhlaba ebantwini isono sabantu emhlabeni. Okuchaza abayize final sacrifice ukuthi asuse nge-human guilt unembezo lecala ebantwini. Uye uJesu namandla. Unomhlabelo sowisile. Othi ityala elikhulu lisenhlizweni. Ubani ongalisesayo? Ila ngoma betrabula abantu bathi no yana but iyana ndawo kwabavesi wabona ethi ityala. That means icala elikhulu leyonembeza elisenhlizweni. Uthi mayibuza lo muntu waloba leyangoma eloba kahle ebhala kahle ngokuthula enesambulo esijulile samangcwele. Uthi lisenhlizweni ubani ongalisusayo? Ubuzo umbuzo buciko. Umbuzo a-rhetoric question enempendulo. Uthi mayidlula uthi uJesu kuphela thandaza kuye. The answer for the guilty conscience is Jesus. Jesus is the answer. Inoma uyimpendulo yenkinga yesono ebantwini. Uyimpendulo kaNebezo lekale ebantwini. Noma wawuwenze lokho noma ubulala abantu alazo lecala lakho walifihla. Noma wakhipha isisu asaziwa wasifihla. Lalela, the answer to your guilty conscience unembeza kolecala ukunikela impilo kuJesu. Uthi Jesu hlanza unembeza wami ngegazi lakho. Amandla egazi lakho akafihli impilo yakho. Nami ngivele ngingcwele phambi kwabangcwele ekhaya ezulwini. Ngime kanye nabo bonke abangcwele phambi koNkulunkulu ingcwele. Ngenxa yamandla egazi lakho. When you confess the power of the blood of Jesus, izono zakho ziyasuswa. Igama lakho liyalotshwa encwadini yokuphila okuphakathi. Hallelujah. Utholisa umqhele wokuphila okuphakathi. Hallelujah. Basaba elilenzo igazi laJesu lisibuyisile noNkulunkulu. Let's say the consecration. The ministry of reconciliation is found in the blood of Jesus. Inkonzo yokuyisana noNkulunkulu yenziwe igazi levana.
uyifunde ekhaya uncwadi waseColossians chapter 1 verse 20. Elithi uNkulunkulu he reconciled us by the blood of Jesus, by the blood of the Lamb. Ngegazi uNkulunkulu wasenza kuyela kuye besilahlelo uNkulunkulu sadukelana naye ensimini Edeni. Kodwa uJehova ngegazi, haleluya, entabeni yaseGolgotha sabuyisela. Hallelujah. Lapha ensimini kasiqalekiso singabantu kwathiwa inyongo Sathane iyohlala ikhanda yimbewu yowesifazane. Le mbewu yowesifazane yokubani uKristu Jesu. Entabeni ebizwa iGolgotha iKalvari, yintaba echaza ukuthi yintaba is a mountain of the skull. Yintaba yethambo lekhanda, eskull ithambo lekhanda. Yila khona uyisimbolo lokuba uzaqobozwa la kule ntaba yethambo lekhanda, uzaqobozwa ikhanda likaSathane. Amen. Ngoba i-altar kaJehova yokuqoboza uSathane kujiswe amandla akhe esono namandla okufa ezimpilweni zethu. Amen. Ukuze sikubona ukufa kwesibili okulahlwe esongweni kwanaphakade, sithole ukuphila okunaphakade. Amen. Now I'm trying to find the right manje. We receive justification by the blood of the Lamb. Romans chapter 5 verse 9. Sithole wenziwa abantu balungile singalunganga bazalwa bami. Uthi esinekala kodwa you are found not guilty. You are guilty but because of the blood of Jesus you are found not guilty. Ubunekala kodwa ngenxa kaJesu uthole umuntu ongenakala. Sikolo bazalwa. Hallelujah. Umzalwa aphethe amazwi okubuza amazwi. Hallelujah. Amen. Now, besikolo sonke lokho sonile. Sabude likasibulo kaJehova sonke udwala was free and fallen short of the glory of God. But although we are found guilty, uzamele kukhuluma ngayo uJohn kule ncwadi yakhe chapter 4 uthi uma sithi sinasono bazalwane siyazikhohlisa and uNkulunkulu usebenza abani umqambi bakhe. Kepha uma sithi sivume izinto zethu muhle yena uthembekile ulungile uba yena asenze ngwele asiqolele izinto zethu asithindele amacala ethu. Uma sisivume izinto zethu yena uthembekile, he is faithful and just to forgive our sins. Amen. But in pride uba asivume izinto zethu and iBhayibheli lithi amaqala ezakhe osifihla izinto zakhe akabe nampumelelo. Amen. So your prosperity is in confessing your sins unto God. Now, uJakobe athi uma ngabe sokuhlupha kakhulu yamunye umzalwana osemashele enkosini uthi ufumanise ngomunye nomunye nithandazisana ukuze niphile ngoba isono siyagulisa xa umzalwa spiritual. Sikwenza spiritual dwarf ungakhule komoya isono. So yamunye umzalwana xa sikwehlula ukukhule kwethu sithi wedwa ngoba siyaqhubeka ukubamba yamunye umzalwana uthola deliverance kuso isono. Therefore, nowadays is very challenging kuba amakholwa osaba ukuthi umzalwana uzohambe ecobela abanye abantu inkinga yakhe. Then what's the wisdom ithi lapho ithi cela umoya ngcwele akudirectela umuntu right. Sumfuna ngenyama yakho. Sikole ubone nje umama ongalothengile esibandleni uyokhonfesa kuye bayibusofu ujabule kulimi ukhonfesa kuye uthi ulimale manje la indaba yakho igcwele abantu bonke. Amen. Cela umoya ngcwele akudirectele umuntu into ibaluleke emqoka umuntu ozomthakasisa ukuba imadeliverance. Awuzomkhuluma nobabani nje onganawo amandla nabenjini nokhiye kwayimadeliverance. Umongcwele uthembeke uba ubuhlala naye phansi umongcwele if lento ihlukumezayo isisono esivameka ngayo empilweni yami esumthwala unzima ngayo empilweni yami and angisizakali ngakukhuleka ngingedwa kuwe. If ubeke umuntu oba angizimazi lento ngambulele yena Nkosi, connect me to the right person. God is faithful bazana uNkulunkulu uthembekile to deliver you. Especially omunye umuntu uma ngabe uJohn uhlenga lo ndlela
but uNkulunkulu akabona imithetho kwakuhlenga loo ndlela uyakwazi ukudiliva uwedwa esikhuleni sakho ukuthandaza. Hallelujah. Khona libonke. Amen. So justification of sins zithola igazi lemvana. Amen. Zithola sinaqala besiyaqala ngegazi lemvana. uHebrews 12:24 naye uyekwa igazi kaJesu speaks greater than the blood of Abel. Igazi kaJesu likhuluma kakhulu into yamandla engcono kunegazi kaAbel wabulawa uKhayini. Liyakhulumela bazalwane. Uthi bayikhuluma uJohn Apostle chapter 1 verse John chapter 2 verse 1. Uthi yalobela bazalwane ngibhala bazalwane. Uma ningoni kodwa wathenona ukhona ummeli asamunene kaBuNkulunkulu uKristu Jesu owummeli omkhulu big advocate onithethelelayo anikuza lezozelo ubaba uNkulunkulu umusa kanye kantusi nje ngomlomo umusa igazi lakhe. Igazi lakhe ezulwini lihleli fresh every day for our sins to be forgiven. He is interceding for us in heaven for our sins to be forgiven by his blood. Amen. Sihlanzoza babegazi lemvana. Siyaxolelwa every day. Ngenxa uJesu yasikhulumela ezulwini. Uthi baba bathithelele. Hallelujah. Ngenxa bathengi kwelaba ibathenge igazi lami. Hallelujah. Amen. So likhuluma into engcono igazi kaJesu. We are found not guilty because of the blood of Jesus. Elikhuluma into engcono. Hallelujah. Isikhulumela sinuka bazalwane izono. Igazi lewundu lisenze sibeliphunge lihle kuJehova. Hallelujah. Amen. Uthi uyithula indumiso mntaba phambi koNkulunkulu uyithula ujoyine amakherubhi namaserafi ezulwini hayi ngoba unemisebenzi engcono perfect kepha tap in the blood of Jesus urendarisha indumiso phambi koNkulunkulu. Hallelujah. Ujoyine amakherubhi usithi ugcwele Jehova uyirendarisha indumiso ngoba amandla egazi authority etholakala egazi lewundlu yiye kwenza ungene ujoyine amakherubhi uthi Jehova ugcwele by your own works don't qualify. Ulethe indumiso lephunga lemnandi kuJehova womzalwane ngenxa yegazi lewundlu. Sikhola baqhele. The blood of the lamb it sends a very sweet aroma to God. Sibeliphunge lemnandi kuJehova. Sibeperfume emnandi kuNkulunkulu bathandekayo. Hallelujah. Sibeyikholo emnandi kuNkulunkulu, a sweet aroma. Hallelujah. Amen. Masikhuluma ngabazalwane sesibhala ngegazi lewundlu. Sikhuluma ngengqikithi yenkolo kuKristu. Uyazi manje amakristu elwa ngama-doctrines. Kodwa into yodwa amakristu amaningi avela ngayo emhlabeni wonke. UngayiRoma noma ungayitsheshi indaba yegazi lewundlu. Yengqikithi leyo. Singaxabana ngento ezingakwangcwelele nokukhuluma kwezilimi nokushaya ama-keyboard bamelotweni wasile nokugqoka nemthini bangagqoki bangabagqoki bangafuna iduku bangafuna iduku. Singaxabana beningi kodwa iyona lengqikithi central doctrine imfundiso yamqoka amakristu igazi lewundlu elenza izolo xolelo. Hayi uyafike wisile ukhuluma igazi lewundlu. Uyafike echechi ukhuluma igazi lewundlu. Uyafike eRoma eDashi igazi lewundlu. Baba sidiswayo egazi lewundlu. Umuntu siyavumela kwegazi lewundlu. Hallelujah. Amen. Igazi lewundlu uJohn chapter 1 verse 7 uchaza ukuba is a Passover lamb. Uchaza ligazi lifana leyo lomndlu lePhasika elihlanza izono zethu for our redemption from our sins. Wasihlengwe phezulweni. Number 2, sibe protected from ulaka kaNkulunkulu nemisebenzi eminyama kaSathane. Hallelujah. Number 3, sibe transformed into righteousness. Sishintshwe siguqulwe senziwa sengabalungelo kaNkulunkulu. Sezona bazalwane. Atonement redemption kumele ukuthi igazi kaJesu lewundlu likhokhele sonke ikhokhele yonke icala lethu lakhokhele insindiso yethu. Hallelujah. Uba sihlengwe sonweni nakwi-judgment nakulahlwa uNkulunkulu. That's why umuntu akusekho kulahlwa kuKristu abangabe
lewutho uba singasalashwa nguNkulunkulu. This is purifying people from sin. It's removing the guilt and the state of sin, making us so righteous into God's eyes. Lisusa igazi lewutho. This is purifying this for the whole universe letala. Ihlambulula imiphefumulo yethu ukuze ewusweni kwaNkulunkulu. Sivele singamalungisa, sivele singamalungileyo, sivele singabangcwele phambi kaJehova. Hallelujah. And igazi lewutho liletha ivictory, ukunqoba. Njengoba sinengoma kudala nje at the victory over sins and purity divine. It is the power, the power of the whole. This victory over sins and purity divine. It is the unje umele ngqondo lebusheshe ubuye ukhosha inemba Yesu uthi ayisana uqaba mama ihlanziwe ngegazi lemvana. I'm not coming to God for this purpose ami yabuNkulunkulu ngomusa ngenxa yegazi lewutho. Alufanele wena wenze ulokho nalokho udefaultile kushumi la last month awunokwazi uklema kuJehova uNkulunkulu ngakuphe something. I don't qualify in my worship. You qualify in my gospel. Hallelujah. Amen. Whatever the accuser of the prisoners, confess all. Yes, therefore, Satan, I was still work in progress as I was such all. He says, I there's a womb, which always I'm still work in progress, but I always think I'm the work in progress, which all I'm covered by the blood of the Lamb. You figure again, and entire cast. Yes, instead of a put up in and that's what I'm telling you, get by the work in progress, every get away. Now, man, that cast the womb. Hallelujah. God allow your devil to shake your life. So people say that was the chance. And people never happen. Ungena speed. Never someone not talk about the way to the answer. Una speed who's now Twana. Was the guy is reading. Where you belong to the royal nation, the royal priesthood. Who belong away now? Who priest was a cousin. Sonke lately. Said qualify pastors and intercessors. Sonke abahombezi musu nabantu bakholwayo abonayo inkinga zabo. So uvela usanela wena uzibonela ungumoni wena. Ongaqualify ukusela abanye abone izona. Onkulunkulu bena umusa kubo so uvuma leyo. Because when you qualify ngenayitoni ngenayigazi lomuntu wanivumayo. So all of us must intercede for the umhlaba wonke. Sisimuse namakhosi ngenxa yabantu abaholi basemhlabeni wonke ngoba senziwe bamusa kuJesu olimusa emkhulu naqala. Hallelujah. So don't allow the devil usana kwezo uzigwele phansi kai. Ifanele umfundisi wabalento mina awukwazi ukukhuluma amazwi uNkulunkulu ngimuse ngenxa yesizwe ngenxa yabantu ngenxa yomphakathi kuwo ngenxa yezingane zami. Speak the blood of Jesus upon your life. Hallelujah. In the prophetic was the man.
izidala zidabizwa ukuthi abashumayeli bendaba esikulela abashumayeli ezikaJehova sekuhunga intombazane ihamba ilahlele inyanga yonke ingazibona ukuphi noma ifele kuphi kodwa ingane yami iyabuya egazini kaJesu amandla egazi kaJesu azoyenza ibe yiworshipper esontweni azoyenza ibe yi-asha esontweni azoyenza ibe zisebenza zamandla kaNkulunkulu azoyenza umvangelikazi haleluya noma inetayike niwe usathane noma isifebe kodwa ingane yamesona isifebe ingumkhonzazana kaJehova incekukazi yenkosi. My daughter is not a harlot, is not a prostitute. Hallelujah. In my ignorance, yami incekukazi yenkosi. Prophesy good things, best things upon the life of your children. Bebeta sumakalelisa sukwenza lokusela kwenza sufakaza isimo sikaSathane babhala nesimo ngenxa yamandla egazi hayi ngenxa yamandla ezikhwepha zakho kodwa ngamandla uhlu amandla ebhana amandla egazi. Hallelujah. Sathana sazama lastly was a continuous damage. You are continuous sanctified by God. Siyanwaliswa every day. We have been sanctified by God continuously. Then the man that has said us get up and Muslim woman. I am the leader as Lord the Lord say. Umuta sikale situmele. The man that has. Hallelujah. Therefore every day we must deepen our souls with the blood of Jesus. We must baptize our souls with the blood of Jesus. We must confess the blood of Jesus of our souls. As we move the cross. Tetelele zolosetu. Namashikazo yetu. Sifiki kusevoze. Egazi lewu. Elakithenga. Ngenxa yezolosetu. Ukuze semsulwa. Phambi komsobako semwele. Phambi komsobako ngenxa yamandla egazi. Hayi ngezikhwepha zethu. Hayi ngomkhalipha wethu. Nemba ngomusa otholakala egazini lewu. Asume bazabasibonga. Sithandaze sibonga amandla ewudla. Sibonga amandla egazi lewudla. Elihlanza abahlambulula impilo zethu anomhlabela kudala. Hlengiwe egazi lemvana. Hlengiwe legazi lemvana. Hlengiwe senziwe sabantwana. Senziwe sabantwana bazasihlengwa legazi lemvana. Hallelujah. Umuntu wakho uJehova. Makhala baba saya. Shopara baba undara baba kosaya. Siyabonga baba siyabonga Jehova. Siyabonga mantwele siyabonga sikalate. Siyabonga manje udlu. Siyabonga manje gazi leudlu. Eyisuka zonke izono zethu. We thank you for the forgiveness of our sins. Redemption from our sins. Sanctification. Purification. Hallelujah. We thank you for victory over sin. Victory over devil. Victory over sinful nature. Sandala baba handa, Soporo baba saya baba hunda baba saya, Kala baba yender baba saya. Oh Jesus, oh la baba baba saya, Kali baita. We all holy, holy, holy Lord God Almighty. Let's come and worship. My. Moyitwele saqhubeka sathana njalo bazali bami. If there is anyone who is sick uma khona ogula phuthumise ngaphambili phuma le conference ngishugule wakho la ebandleni ushela ihholo ogula wakho ungaphumi nogula amandla egazi athinta nezifo phila izifo ngamandla egazi. We apply the blood of Jesus Christ kuthiwa ngemivimbo yakhe by his wounds we are healed. Ngemivimbo yakhe saphiliswa. Utumuze ngaphambi sithandaze. Mathala baba undari baba haya. Shelebebe undari baba hundaya. Ngomfika phambi phakathi zakho. Bona mehlo akho wamkele impilo yakho. Jonga nabantu bakhosi. Abaphila ngenyama yakho. Bathinte bathinte Jehova, bathinte abantwele. Bathinte Jehova, bathinte. Sikhuluma ukuphila phezu kwemizimba yabo. Ngegazi lemvana. Ngegama likaJesu Kristu wasekhuluma. Healed in the name of Jesus. Healed in the name of Jesus.
healed in the name of Jesus. Healed. Pila. Ekama lika Jesus. Kulupila. Ekama Jesus. Yakero piliso wako. Ekama Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Okana mahuna lika mahota mahasa. Shono mahuna lika mahosata. Lepreke soto lika mahuna. Bola preke sanda lika mahana. Lika mahuna lika mahasa. Healed in the name of Jesus Christ. The Son of the living God. Tumezanga zibaba makosi extremare aisisi mabande bigisho ekama ya Yesu Kristo bigisho ajema maji ekameni ya Yesu Kristo ozo ya masina. We thank you. Shalom kwa zanga na kwa kamilisha. Ola mauna ya sokori mauna, ala mausa katai, sumo soto tori babasha, ebra kane le hasai. I receive power. Ukale kanda also there is no reason. Shantala mahaya babasha. Receive the power. Mantekele brose kandeli babahona. Shigaya. Telemeta, power in God. That's all this comes, that's all of us. We couldn't bring a person on that. Simon Emos, Pande Ufale Krakona, say Shamani Saramante Castevan, Lebra Soko, Pande Kura, Pande Simon, Shamante Castevan, I'm Velacon, Catoria Lavasai, Pepula Korea. Jesus Christ of Nazareth. Jesus, amava e casa de Jesus.